Fia whaawhelo I atu I lau whaafunga anga I le nei fo I tae au, ma lo le fo lau, alo mai o Talala Radio Samoa. E tomu atu I talo le asunga pua. O le solo malanga tuaile pale mio Niu Sila, Christopher Lexon, United Arab Emirates e moli mawina. Le osi ngā whea ngaingo le awhi soa ni tele I le tau o la funga tutongi mo oloa whaatau atu I whafo. O le malienga le neo le Comprehensive Economic Partnership Agreement o le apa ua I la funga o le silia maleivas fun male valu paseni. O oloa Niu Sila o lo whaatau atu I le United Arab Emirates. Vi ia le pale mio Niu Sila Lexon le nei whainga whaapaanga. Ma o lo malanga whaatasi le pale mia ma le minister pe whaatau wa inga Niu Sila Top McHay. Pe whaatau wa inga nei le vawa tunu e lua o lo sau whai nei. I le tasi tesi tolu biliona tupe Niu Sila. O le a whao ngā fo le pale mia ma le minister le whai ngā malanga wa tu uwa ese atua I whaalawi loa atili ai Niu Sila malona maketi. E o mai le fiafia ananafi o mafai o na taofiofi le sosolo le mu na tulai mai Coromandel I le awauli. Na tāpuni ai male awala le blackjack I le aso ato ananafi. Se ia o mai ai le po na po to e tatala. Ma o le to e tapuni le so a o faa wau ngā luenga. O le tau le ono I le tai au ana leila na to e usu waisui o le ofisa o le tinei mu faatasi mai Oketopa e faa wau ngā luenga. Wa to e manatu mai ai fo I le ofisa I tagata lautele. E aua ne isa walia awala o lo ui atu I le lofuanga wa mu. O le vaenga o Coromandel na amata mai le mule nei e whaapeo se tasi o vaenga e tu ese. A o ai leo I le fale o le ainga I Nelson ona o nisi o tūlanga na whesiling iai. Na whaate ia ina ua maa waile tino maliu o le ali. O le afiafia le asfarai le whaato a umatu na o ai leo I le fale I Stoke Nelson ona o se mataa upu e le feso utai. Ma I moli mau mai sui o le ofisa e fōlinga mai. Wa Leva ona iai le tino maliu I lea no fuanga. E o mai le taime tu whaatasi ei talo tai au. E le o manino mai lava pe na whaafefeo na umalo na soifua ma o lo o whaia pea so e soenga le ofisa. O whai mai ei fo le a whaau au peo na whaatupula ia le to o tele o leo e waaia I lea vaengo Nelson. Ua whaamauti no mai le pulenuu o Hamilton e le toe momo'e I le faigapalota Faaitu malo I le masino o Oketopa. O Paula Southgate o ia lea na mua I filifilia I le lua festival ma Leva. Ma o le whaaiunga o whaailo mai e whaapea ua o I le taimi e whai ai seisi suinga. I lunga o le Facebook o lo ia whaailo ai e le toe momo'e I le saha I lingo le tofi pulenuu I le tausanga nei. Wa whaafetai ai fo I le pulenuu le langolango ma le ngalulu e whaatasi I tausanga na au nai. E le o tele se tala mai le pulenuu whaatatau I le palota Faaitu malo Hamilton a toi ma le o le asui tūlanga I ateia. Whai watu I tala mai Amerika. O lo o alu pe I lunga le whainu umera o tagata maliliu I Los Angeles po LA ona o le mutele o lo o iai nei. Se fulu ma le ono o le whainu umera o mai le taime tu ufaata se I tala o tae au wa iai. Ma I reporti mai Amerika e ono alu pe I lunga. E o mai le tau nei ono o sosolo pe le afi le nei. Ma o le to a tele fo I leo tagata wa ave e sea wha malosi mai o lato fale. A o ngā lulu e pēla tīnei mua tau mafai e taofiofi ma tīneia le afi. O lo o whaia fo ila pito la awa malu o le malo e sa ili tino maliliu o tagata. E o mai le whaaiunga le vaiasa wasilia ma le sefulu lua afe fale ma mea tō tino o whaale ngai le afi. Ma o mea tō tino ma fale nei e le ngata o fale o ainga. O pisi nisi, whaapea ma taavale. E le o mauti no lava fo I le taimi nei le mafu anga na amata I le mu. Ma I le tau whaatusa o mea o whaalea ngaina whaapei ma le awhianga le tamau ainga o Amerika ua iai nei le vao le selau tolu sefulu ma le 5 biliona ma le selau 5 sefulu biliona. Whai wa toi tala la Radio Samoa I le nei fo I tae au, manuia le nei asu.